Dudon mi nu le pa ulinaw pol kanak sun thahai mo chin info in nan kut kan lo kai tu ni thong ni kul hluan ruk April ni riat tlong kai ni thum zana chun Mitgyina Ti-alh-thei Khawlnak akang Shwebo Pukpi le Vanzamin boman Thlak min aw hlain Chinram Chief Minister dingah Dr. Suan Thang Hril pe Malaysia Myanmar Mi telin Ramdangmi zalekul an kai Assam Riffle in Myanmar lama boman Thlaki Myanmar Mi pahni in Hriam an Ngah Kalaymyo Zinpi Ralhrang tam Zetin mi Cekin an kai Falam Peng Nitlak nak lama jet fighter pahni in bomma Thlak Y12 Vanzam in ahel raulai Chin brotherhood in Ralkap how to thar le batch thar an nei Tlang Peng le Mizoram Karlaka tuikum furisin ferry long te atlan thlang ding Kalaymyo thong ini siram khel ruang i thong tla chin mi pahni telin mi panga an swa Manipura buainak swaksal mi pali an thizau Hormos tipirek ong dingin UN vote in thu an thunan Russia le China in veto in an elkal US le Iran Zarh ni song ka chot lungkim nak an tua Thailand airport i US ralka Vanzam tum sok sau thua Thai ralka polin mi pi thapang loading in an sim fiang ti thu thang pole ane ta bika chin info thai kau nak ti pol kan ron thanding kan thu thanga chem tiang ngai sak dinga kalau som fam kim chiam le thu thang tam deu than ka du zet nan tu lai hi keima ka ton tai sapa ka than lak lo lai asilo le ka edit re ro la ya mai sa athi chingchingi chin info ngai tu pol kalau mai song na sa ke khal ka te kuai ve na sa hauko jona tlang aw bangin khai khom le rang zwal zon kan run than dingi angai na inak thiam sak ding hauko Mitgyina Ti-alh-thei Khawlnak mun akang ma te man tu lai Ti-alh-thei haidai te tenok lo isapa April ni riat zinga ka Chinram Mitgyina khopi suiset vengi Ti-alh-thei Khawlnak mun pia Kang mai suaki na ji pakhat sung rong akang tia tol sung mi polin an rel tui Kang mai so nak hi suiset vengi veng then pakhat naka si jinglam na ji pariat rong si khan akang thok hi thu thang kan than tiang hai chun Kang mai so thok nak san chia hi thei fela Hril tol sung mi pol chun vanai ngam ding chi ha silau lo a ala hliawin asatuk lomam tia an rel Ti-alh-thei phurtu boxer polisin an Kang thoki mai along salon akhat tokin pok on ring zet swak thui thawi nai ngam chi he selo Ti-alh-thei phurnak boxer moto pi pathum le akyang kapi in khe khat pol an Kang ziam rep Kang phalbu polin thi tha suain an phali na ji pakhat nu rong longa an phal mit thei Shwebo Pukpi le Vanzamin boman Thlak April ni riat jinglam na ji pariat le minute thlainga rong sin Tara u airbase si hung zuang jet fighter pakhatin sakai ram then Shwebo Peng Nitlak lam ngasu kung khwa chu dawok nak siang man riai lawin bom athak Vanzami boman Thlak long du tok lawin Ralhrang ralka pol hin Shwebo khopi infantry battalion somli le pahni nak mun pi sin hawai za Pukpi tum pol thon bomin anaka bom Vanzam hin bom pahni athaki infantry battalion somli le pahni nak si hawai za Pukpi anrun ka za chi hi chu kan thei fiang lo dawok nak le ralam chang vai nak ziang mana umlo van that thak Zetin mi pito mo mi chon umlo nan tham hre khat an siat tia tol song mi lai hlum pakhatin arel Chinram Chief Minister dinga Dr. Suan Thang thau min ong hlain arun tau min ong hlain president an Hril tlinisin ramding khom tlangboy jong pol khang tlangboy tuan tu ding nominate min athuni hlaya ramkul le ram then tini tlangboy sur Chief Minister ding khal pakhat nu pakhatin atau vivo April niruk ni ha kha khopi an to mi Chinram kul tlang mun lai rel nakin min ong hlai mit tlung Dr. Suan Thang thau chu Chinram kul Chief Minister dinga annem nget Dr. Suan Thang hi Chinram kul tlang munisi nominate sau mi sison lavin President min ong hlain tlun lamisin arun tawi tlang mun chun tha anak nem nget men tia thayasi Dr. Suan Thang hi ralkapi rampi thunai nak an lak kum thong ni kul hluan ni August thlai sin Chinram kul minister dinga khria kan thi ralkap council ukok nak afe tuang thai nak ding rang phur le thathau zati mala re ro tu raksi thong ni kul hluan nga December ni kul hluan riati ralkap council an to mi Hrilok naka Dr. Suan Thang hi USDP party palai din munin hakapeng ramkul tlang mun constituency arak zuami ne nak achau Lieutenant Colonel Pension Dr. Suan Thang hi thinlung lam siboy specialist khalasi thong khajakwa somkwa pathum kum
na wata ralkap sanlai matupi Peng ma wata okatha rak tuanda to si Malaysia a Myanmar Mi telin Ramdangmi zalekul an kai April niruk nia khan Malaysia ram nejuju a Myanmar Mi kulhuan khat telin Ramdangmi zalekul huan sari rauri an kai an male an ram chiari an kwat kir thu Malay Immigration Department sun thu an than Malay Pineapple Town Immigration zunga dan lawiram sunglut keisin Ramdangmi zalekul huan sari an kai mi pol chu thubuai ngan lu sak an si nuwa ani lala April niruka KLIA1 le KLIA2 International Airport isin an ram chiara an kwat tlung sal tuitum an kai mi pol hi Bangladesh mi somruk le pali Myanmar mi kulhuan khat India mi hlaili Pakistan mi paruk Vietnam mi paruk le Thailand Cambodia China Nigeria ram mi pol tiang an tel ti si dan lawi ram sunglut kesi kai tongzau tu pol chu an thu hla le data ziang kim la in blacklist an khum thei zung pomi Malaysia ram lu sal sian nakhal phi sak chi an si Assam Rifles ralka polin Myanmar lama bom an thaki Myanmar mi pahnin Hriam ma an tuar India ralka ramrikil tu Assam Rifles polin April ni sari zing lam wang hlan na ji pahni ronga khan sakai ram then la he Peng khamain lori khwa ramrilanin drone mangin bom an thaki naw hak pakhat telin tol song mi pahnin Hriam ma an Ti-alh-thei si ramri mi pi pol thanga chun a an hai thak na sa tu veki bom thak kan ton chan khala hum him le kan thakung zon tu ding pol kom zau man kan nei lo Assam Rifles pol hin milai chen nak in rau ria bom an thaki khamain lori khoi patar pakhat le atu ten Hriam ma an tia tol song mi pakhatin rel athai sun April ni sari nia tol song mi pol ral that chu in an som khomi du phornak an nei chi an du phornak aw hla chun remdai te kan umnak hi in upat sakhramu mi pi wang tlang umnak bati bom thak le to mo hi tu isin ban san thlang ramu mi pi ranga hin ding thuk lai rel nak kham se tia an ngen Kalaymyo Zinpi a Ralhrang tam Zetin mi Cekin an kai April ni sari jinglam na ji pakha le khoi rong si khan Kalaymyo khopi pinlung lam Zinpi sei kan ta jin kel le nar tlong kota Ralhrang ralkap tampi in aburin mi pi veiwak an rakhami an chek rau tia thei si kai nga mi khalan nei tam zet tia tol song mi polin an rel an du nak muna an du chani tu veki mi chek le mi kai an nei thau ronga vak suak ding tol song mi pi pol Ralhrang le mi sir nei tai chiao dinga an chao hai Falam Peng Nitlak lama jet fighter pahni in bom an thak Y12 Vanzam in a hel rau lai tuisun April ni riat simlam na ji pakhat rong si khan Ralkap Council Poli jet fighter pahni in Falam Peng Nitlak lama bom an thak Ti-alh-thei si tol sung mi pi to mo mi an nei le nei lo chu thei hlia Hril lo nan in siat so mi chu an nei fel chui bom thak tu jet fighter pahni an kir nu khala Y12 Vanzamin Falam khopi kyang kap a hel re rau lai chin tang rol Ralkap Poli tan mun khwarnak athli thai sidinga anzum tuitum Chinram saklam hun nor tu Ralhrang Ralkap pol rakham tu chin tang rol Ralkap laki CNDF Ralkap ton vau nei tu pakhat chun jinglami si khan Vanzam hung sauzau sinan bom athak Hrilo sun naji pakhat ronga jet fighter pahni arwalin an hung zuangi bom an thak khuitok chek chian thaki Hriam nga an lo ti chu kan thei Hrilo Falam khopi Nitlak nak lam kapa si bom an thak tu jet fighter pahni an kir nu khala Y12 Vanzam chun a hel re rau lai tia arel Chin Brotherhood in Ralkap hautulu big thar le batch thar an nei aliam cha kum ni Chin Brotherhood anak din thokisin Chin Brotherhood i Ralkap hautulu big sinak chief of staff chu CDF min.cs salai thang chon phe in ton vau arak laring ringi Chin Brotherhood ukhroi naki laire lungkim tlang nak vekin tuikum thong ni kulhon rok January thaisin PDF Zawlen CS kidi on in arun song Chin Brotherhood fe phung vekin aha te thai ton vau lak ase CB roi tu lai rel thutluk nak vekin thong ni kulhon rok January thaisin kein karun tuan Chin Brotherhood ahin ralam committee hi akhanina Ralkap ukroyak nak le ralrel nak lami lai rel tu bi ka si CB sung Ralkap thajang chak sin ding din kantum alliance thua se Ralkap ukroyak nak thua se thupek pakhat budget pakhat one comment one budget fe thei kan zom ra raw lai tia CB chief of staff thar gidi on chunarel
Chin Brotherhood sung tel mua Ralhrang te liang khat lami an ben khom ding mi Chin Brotherhood batch tharkhal an to ai PDF zawlen khalin tuitum arun hlai riat nak an ral kap training isin an mang thok sungtel pakhat chiar chak ding in kan zom mai ding I chun Chin Brotherhood a nget Zetin kan si khom ding chutin Chinram Pukpi kan sahim nak rang zakham nak thei ding asi dau thleng nak chan lai hrimhrima chun khopi kan lak chiami khal hi kan control area tin za kan rel theilo Chinram Pukpi hi kan control area azalen mi ram ti kan rel thei du ngai chun ralkap thajang chakzet kan dina tu la si tia CB Chief of Staff kidi on chunarel CB Chief of Staff raktuan mai satu salai thang chon phe chu tua chun Chin Brotherhood le ICNCCE chairman atuan Chin Brotherhood le Chinland Council sungtel pol hin tuitum Chinram saklam hun nor tu Ralhrang ralkap pol hi tangrualin thanga sung anakham theizawi tu khala an daure raw lai si Thlak Peng le Mizoram Karlaka tuikum furisin ferry long te atlan thlang ding Chinram saklam Thlak Peng zau phei mun ngalang khwa le Mizoram State Saiha District ainak khokarlaki boinu tiwa a tuikum furisin engine panni bunmi ferry long te an tlan thlang ding tia tol sungmi polin anrel rampi panni karlak sumdon nak Zinpi simi tiaw le zau khothar karlak veki lilon pia velautika furtin ten tol sungmi polin boinu wa tan suk sawa harsat nak antong ring tuikumisin ngalan khomi pakhatin engine panni bunmi ferry long te atwa thangi thilri milai bike laya motor te tiang in aphor theiding tia se alana khachun motor le bike akai theilawi lamhla Zetin kanak hel thau zau phei mararam lautu rampol tuikumisi hi chun kan nun nom ve thlang ding asi hi tia tol sungmi pakhatin arel Kalaymyo thong inisin ram khel ruai thong tla chin mi panhi telin mi panga an suak sakai ram chen Kalaymyo thong inisin April ni thumnia khan ram khel thong tla mi panga an suak mi pol chu ku aw nain lin kum kulhluan ngami ku so kum kulhluan riat mi nu van suidim kum kulhluan riat mi pa zahlei boy tum thang kum kulhluan komi ma ta chin ne ti polan si an laki nu van suidim le pa zahlei boy tum thang hi chin mi an si an panga hin ralka pi thunai nak an lak nu thong ni kulhluan ni kum le thong ni kulhluan thum sunga ram khel changwai nak lami noi ni otu ti an kai mi pol an si Manipura buai nak aswak sal mi pali an thi April ni sari tlongkai ni nia khan India ram Manipur State Bisnupur District meitai khwa pakhata boma puaki meitai naw hak panni an thi meitai pol chun kuki hel polikut thaka si tia an pu kuki Hriam kai pol chun kani thil tia silau tia an phave chuti boma pu nu rei lautea meitai mi pi thin heng sau sang chu an hor khomi kilhim nak la tu palik polikem an sim chi mai me dai tum le kilve ngoi palik politan an kho naka meitai mi pahni an ka thatpha hi thuwa Manipur Chief Minister Thar Yunam Kemchan Singh chun bompua tu hi zawan city kan hliak hlai re raw lai tu tianga chun kan thei fel thei ri lo rem dai nak siat suai buai nak chok suak du tu polkom asilau le bulpak an siding tia Chief Minister chunarel tu veki buai nak aswa sal ruanga Manipuri khopi imphal le akyang kapa zanwa khamnak curfew an phuang chi internet khal ninga songrang an phit chi Hormuz tipirek ongding in UN a majority vote in an thlunan Russia le China in veto power in an elkal April ni sari ni United Nations Security Council UNSC meeting chun Hormuz tipirek ong salding in majority vote in an thlunan UN sungtel sungi veto power nei laki ram pahnia simi Russia le China in an veto power in an eltha tuitum UNSCE Bahrain ramin rotnak an thelut mi Hormuz typical on salding timi chu typical rampol si okhomin anak tom pi vialwau nuwa ramhlenga sungi ramhlei khatrau ri in lungkim pitin an vote nan veto power nei ramnga laki ramhni asimi Russia le China in an elkal Colombia le Pakistan chu abstentions neutral din hunin vote an pevelo tuitum Bahraini rot naka hin Hormuz tipirek fe tangding sumdon long people le milai bom tu long people kilhim nak chau theiding in chu khwaltlong sumdong long pol kilhim nak ding ranga ramtin tangkhomi tha tho chiao ding in ti le
hi hormuz typical fe tlang tu long pol Iranin aka ban sanding in ti pol an si hi agenda hin vote hlei ngai vote hlei khat majority nek tompi tu mukal sela veto power nei tu ram khati a el kal mana chui agendam chu athi asi ram ni rauri an el kal tika tuitumi bahraini rot nak chu a hlo tling talo US le Iran Zarh ni song ka chol lungkim nak an to tuisun thong ni kulhon ruk April ni riat nia US le Iran ramchun Zarh ni song ka chol lungkim tlang nak an nei an ka ponon loading tinak lam silavin thurel tlang nak tum son an nei thainak dingi chol duak brick time asilole alat ching ti rong se chumhana tuitum Zarh ni ka chol nak hi unconditional silon conditional asi unconditional timi chu asan lewang umlo conditional timi chu thin dwal dau thai asan lewang timi asi asan chu khatlam sang in run chang vai mai pang sela hi Zarh ni antiamok mi akim hlan khala ka po sal thei ring an si hi alang te ka chol Zarh ni sunga hin hormuz tipirek paltlang tu long people Iranin arakap thailo tiatel Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif hi ton to nakin tui April ni khat long kai ninga niakin Pakistan ram Islamabad khopia ram ni palai maton rauri tongo I tu naki tum son rel tlang nak nei antum tuitum antonok nak ding ranga hin khatlamin thubur asilole thuput an nei ve Iran lami an thuput mi parra hi President Donald Trumpin vun thei mi lau ma chu asive kautia ason Iran lami thuput pol hi atlang pithun vun khai khom zol zaw sela kan ram pari khemnak impact mi sanction mo le ram lengi kan nei sia in khartar mi pol mo hi phoi thlu hai sew kan nuclear to hi in pompit hai sew hi mun ramisin US ralka mo dong sip thlu hai sew tuitum in ka rongi siat ralna kan ton mi mo hi aza ten cho in kwan sal thlu ding ti polatel USAN put mi thu lenga ve thunga chun Iran hin tui atlet fimra raw mi uranium pol hi tha thlu ver sela sandain nuclear ral thuam hi tua non rem hla se misal le kilvenok nak ral thuam an se kholok chem chawmi pol hi rikhia nei long in tua thang hai sew ta thim naka Hezbollah tivek an kut ke an man mi an vul mi Hriam kai hel pol khi za an san non lo pai an chemral ter fonding pu mo le asan wang lawin san sung hormuz tiprek hi ong sal se ti polasi ve thung jiang tin thulai an hol vi vauding ti chu thai asilau nan an thuput mi le an ngen nak ve zawa chun ni swalam le nitlak lam vek to tu no lenin an kalo ver tuitum US le Irani Zarh ni song alang te an ka chol nak hin Lebanoni Israel malak nak a huap tel velo sitia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chun arel Thailand airport US ralka Vanzam tum suk sauthua Thailand mi pirak thaphang loading in Thai ralka pin an simfiang US in tuitum Irani pilot anvarun suana ken man mi Vanzam phun CS-30 MV-22 Osprey le H-60 Seahawk helicopter phun pol tui rong hi Thailand ram thang lambra khi airport a khoi bangin an lut an sok an sauzok rerawi Thailand mi pirek khat an tha phangin TTAO aswak reraw hi hlana hitin anak lut sok da lo hiloma mi an hle ka waw dana hin Andaman tipikapi American Airbase mun pakhat an to tum ruanga CTE titi leng wak swak mi chun Thai mi people ati thaphang mi se Thai siang parhang ral kapi spokesperson Ralboy check risk tamavin chai chun Thailand rami US ral kap duty tlung le fe an songo an thiar menasi Middle East thu boy thoi ape paro tiveki titi swakal kha thupan rawri si US ram thoi kil himnak lami kan tuan tlang dan kel ten kan to ra raw mi si thildang lam chiam chaw jiang mana umlo churonga mi people rak thaphang ram hlau tia rel tuitum chain info thai kau nak ding ranga chun thunni karon Hril amai sa chun UNI veto power nei rampol hi jiang ram son si chun UN Security Council ate ramziat antel ti pol toiten kan rel ding apan hi naka chun leitlun rampoli milai dam kum cho rual dam rei big rampol le dam rei lo big rampol ti pol kan hlomoding UNOI kilhim nak lam council UN Security Council songa hin sungtel ram hi athei thlakin ram hleinga an siring
chui Ralhrang a sungi Ngah chu sung tel nget ram permanent member an si chu pol chu China, France, Russia, United Kingdom, United States, USA ti pol an si non permanent members an ti mi a nget lawi a thlei thla ko mi ram pol hi chu Ramkha an si an thlei thla ko kum hi abangalo tui a nget lo mi Ramkha pol laki December ni somthum pakhat thong ni kulhluan ruki an tam chemding mi Ngah pol chu Denmark, Greece, Pakistan, Panama, Somalia ti pol an si kum ni tuan lai ding asilo le thong ni kulhluan sari December ni somthum pakhati an tam chemding Ngah pol chu Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, Liberia ti pol an si hi a nget lo mi sung tel non permanent member sungi Ngah ve Ramkha hi chu UN sung tel ramza som kwa pathum sungi sin atam ten Ngah in kumtin an songo China, France, Russia, United Kingdom le USA pol hi sung tel ngel nget an siring ringi ava fair lo deu em kantimen thei UN arak din kum thong khajakwa somli panga khan Hriam Ngah pol hi chu leitlun ralpi pani nakin ne nak chautu ram an si hlaya rem dai nak asilo le leitlun pi ngel nget dingi kil khoi tu an si zara tin khosat tu tivek deu adin tu tia ani hi chu zoi thi khathailon sungtel ngel nget an si takau sungtel nget permanent member an sinak lai chu azia deu lai UN sungtel ramza som kwa pathum lakisin hi ram Ngah long hin veto power timian nei veto power timi chu atoi big le famkim big rela sile midang vote mo lungkim tlang nakhal vote thatlu theimi thunai nak hlei che tinaka si ta thim naka UN Security Council ram hlei ngan rakumi adang ram hlei li moin an lungkim thu in favor anti an tompi thu mi agenda rauri an rel thuk chami khal hi super power asilawle veto power nei tu ram Ngah laki ram pakhat khat chun du lawle ngiaw kia ki a el photun chui agenda chu rel tu lawin athichi si chui veto power i an vuak thak thailo mi agenda rek khat chon umve okhi atlun kan thu thanga khalhin agenda ti hi kan mangi agenda ti tong fang hi agendam atampi khai khom nak rel nak i man asi pakhat te kan rel dinga cha chun agenda pakhat karun tho tiwek thailo agendam asi dum dam ta thim naka medium kan ti pakhat le pakhat karlak pe tlai tu tui ka tong mi tla nan hne ni thleng thei dingin internetin kan karlak pe tlai tu na tuan chun kan play nak phone le kan na karlaka khan hi thithanin pe tlai tu na tuan kha medium an si medium tampi komasile media chuvekin agendam pakhat agenda pol tidinga si thanem ngaya kan vun kai ko ten taw si kha kan thupi lama o hi veto power nei poli an vuak thak thailo mi agenda rek khat chu procedural thula ta thim naka meeting jiang chana kan nei le ding tivek a kan lai pai thai ol dan chun program suai nak thula planning to nak thu tivek a khan anun vot thla thailo chun sungtel silau mi ram pol thu rel ve ding i som naka anak el kal thailo chu viala an vot hen bang thailowi agenda dang mo chun an mang thei avalei he ha a biased laule a fair law kan ti mi hi lai tong chun hena nei asilaule a lei ti sala a phok fu deu bikin kai ma chun karwati chuna ki tha chulo dang tla thei nan rak nei chek ding zangfa ten comment naka inrun hlom ve ramu veto power nei rampol hi P5 ti khalinan kau thunai nak nei Ngah power nei Ngah P5 ti asi hi P5 ram laki ram pakhat khatin thurel thuk mi pakhat kha a el kal chia du launan alung kim lawasia chun abstain anti neutralina thei open vote siloi secret ballot an vote changkhala lungkim simo el kal simo pakhat man ngan lon tlawlakin aret thei UN thu saupi rel wachak em chanin in dai laurauri mai sami hlana thei kau nak pani nak o leitluni milai dam kum cho rual tlangpi ziang rampol andam rei biki ziang rampol kan dam rei lau bik leitlun milai dam kum hi cho rualin tui thong ni kulhon rukahin kum som sari le pali zikte sari thum le point pariat asi nu naw pol hi andam rei chuangi
sari ruk point pali andami mi pa bol hi sari khat point pahni long kan dam azia ha mi pa bul khiti kan sana toinak ta na takhaw kho kan si kum nga tha in kan ta no phun chiar ngai tam tuk rong le khorwa har tuk ronga si thei ke mo nge chapau men si kha thong ni kul hluan ruk kum dei tha an lak na ve asile cho ruali damrei bik ram laka Europe khomwal nitlak lami mana khoramin pakhat nak an nga cho rualin kum somriat paruk le point pasari pathum riat ruk le thasari zok zau andam apani nakhal European ram thau thau Italy rami akul mi San Marino ram hi cho rualin kum somriat paruk le 0.03 andam somriat paruk kan ti mai ke apathum na ka chun Asia kan vatel ve khi Hong Kong ram cho rualin kum somriat pangale point pakwa andam riat ruk ati thai deuh tho leitluni akhomwal asilo le apil zong rel chun Europe le Asia hin damrei big ram sinak kan chau Asia khomwal hi Japan South Korea ti pol line in choi moi na sa leitlun ram moi ram somruk tha in kum somriat tlun andam damrei lo big ram hin Nigeria si Africa khomwal khin leitlun pompi damrei lo big ram hleili sinak an kui fai thu aliam chiami kum som sari rong si khan leitluni milai dam kum cho rual hi athang sau se sakta kuria thang ta kuria le aman pol hi milai dam kum sau vivo mi langchu hlei che ram polan se lan lai veki lau tho khut thau nakhong har tuk tuan ei in siat tuk le ni saru asur tuar dem vivo in ei in tha tha si vai tha tha le si boi tha tha si zong tha thai kan hlomok thei dai nem le in tha thai kan thei hin milai dam kum adir sau pha sitin an ruat nu nau mi padam kum khiloma mi ata nok nak san khi ramdang liang luang nakin Russia ram kin mian zuar khai chuang raldawan man tok ronga sikauding an mi pa pol hi kum nawi thian tam toki raldawi thi khal chang sual nak le to moi thi pol khal mi thi siar thlu asitika anvun cho rual tika Russia wangkhin mi pa pol kan sana toy pha wanga ti chu atong pai intike kilo chon toy nang wanga anti rit kil hlarau ri mani anrak man mi asi chon tong thu lai kan sitik tok le kan fi fik tok chon kan bi sin sin ding ASEAN ram laki cho ruali dam rei big ram hi Singapore ram si dam rei lo big ram hi Myanmar kan si ASEAN ram hlei khati milai dam kum cho rual pol asang big sin kan ma Myanmar ram aniam big tiang asang sangin kan zau pe pakhat nak Singapore kum somriat pali point ti pol khia boy thaki anai bikin karel mending apani nak Malaysia kum som sari pasari zikte sari ruk point pakwa pathum nak Thailand kum som sari pasari zikte sari ruk point pariat patni pali naka Brunei ram som sari le paruk zikte sari nga point paruk pasari apanga nak Vietnam kum som sari panga zikte sari li point pariat aparuk naka Indonesia kum som sari pakhat tha sari khat point pali pasari nak Cambodia ram som sari pakhat zikte som sari point pakwa pasari pariat naka Philippines kum som sari tha apakwa nak Laos kum som ruk le pakwa tha parha nak Timor Leste ram kum som ruk pariat tha a lei khat nak le ane tabik miang mau a ber fem le budel big Myanmar kum som ruk le pasari tha ruk sari le point pathum asi anet na ke karun rel mi ASEAN rampoli andam kum cho rual life expectancy ve thong hi chu thong ni kul hluan nga data si lak mi asi hi data an lak nui kan be siat le kan thi bet pol tho chun tu nakin Myanmar mi poli kan dam kum hi atoi khat hi tla si thei o hi zatin kan du tok le phot mai ding kan thu thanga chemteng ngai sakronga kalong oi ngai chen info du saki arak ngai theu tu du dot mi nu le pa u le naw pol nan za ten i mu tho mang tha chiao lo